Bakunzi b'Ingenzi TV nongeye kubasuhuza ndabasuhuje cyane turi muri siporo muri ruhago nyarwanda mu ikipe ya Rayon Sport Ishyamba Siryeru umutoza Robertinho yananiwe kumvikana na Kwanane Selemani aramuhunga umupira w'amaguru igisubizo cyawo nuko ikipe itahukana intsinzi. Ikipe ya Rayon Sport ubu iravugwamo ibibazo bikomeye kuko imaze iminsi itsindwa. Umukino wahuje ikipe ya Rayon Sport yakiriwemo n'iyamukura Victory Sport kuri stade Huye. Uyu mukino niwo wa mbere Rayon Sport yatsindiwe i Huye, gusa amahirwe nuko ikipe y'Amagaju FC bwakeye igatsinda APR FC. Ikipe ya Mukura Victory Sport yatsinze Rayon Sport ibitego 2-1. Umukino wa kabiri ikipe ya Rayon Sport yakiriye ya Musanze FC kuri Pele Stadium Nyamirambo. Rayon Sport yanganyije na Musanze FC ibitego 2-2. Umukino wa gatatu yakiriwe na Kiyovu Sport kuri Pele Stadium Nyamirambo, nabwo yatahukanye intsinzi y'ibitego 2-1. Umukino wa kane ikipe y'Amagaju FC yakiriye iya Rayon Sport kuri stade Huye biranganya, nabwo amahirwe y'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bwakeye Mukura Victory Sport itsinda APR FC hajyamo ikinyuranyo cy'amanota 4. Umukino wa gatanu ikipe ya Rayon Sport yakiriyemo iya Gasogi United binganya ubusa ku busa. Uyu mukino hibajijwe byinshi umutoza Robertinho kuki hariho abakinnyi baguzwe mu kwezi kwa mbere akaba atabakinisha. Abasesenguzi bemeza ko we Robertinho yari yeretse komite nyobozi ya Rayon Sport abigomba kugura, bityo bakamuhamo injyawuru baguze abatabonaho injyawuru yanze kubakinisha. Amakuru aremeza ko umutoza wari wungirije mu ikipe ya Rayon Sport Umunyatunisia Kwanana Selami yagiye yereka Robertinho uko bashyiraho ingamba zo gukinisha umukinnyi wagaragaje imbaraga kurenza undi nk'uko babikoze mu mikino ibanza. Umusaza Robertinho kubera no kutareba neza kuko ijisho rimwe ritareba yumva ko mugenzi we amusuzuguye. Dore uko bihagaze mu ikipe ya Rayon Sport, abafana bacitse intege. Gorilla FC niramuka ibakuyemo mu gikombe cy'amahoro, bikanavuga ko ikipe ya APR FC yari batezeho ifaranga ntaryo yagombaga kubona. Kwanana ateye icyuho mu ikipe ya Rayon Sport. Andi makuru ava hizewe nuko Muvunyi Paul na Dr Rwagacondo Claude batangiye kwenyegeza umuriro hagati muri Rayon Sport. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport batangiye gukura icyizere kuri Robertinho kuko nta nzira yo gutwara igikombe bereka komite nigenzure neza ikibazo inzira zikigendwa. Iyi iracyari Ingenzi TV.